Teachers Association hagan ke Jerman Mirawan yang kedua ia Education Minister di itu rakam di sama punya kedua ini nak berkata kita di Jerman ini bagi dulu ada di sini before Pakistan kita berfaham di hagan ke Jerman yang kedua di Education Minister nak berkata program kampanye Tujuan Juni kalau hak dari enhancement jauh lebih baik. Kalau mention wayo isu yang implement lagi dijemput kiu tu lok nak urusan araja kanreo. Dijemput kiu tu lok hadu lagi kita Juni kita kaya sisi tapi hau araja kanreo. Jika ada hak ini kisnan kita lagi lepas, lembaga kesultanan perpindahan madu araja kapra. Geliyo dijemput kiu. Nak kaksan syaka lai haja. Nanti hau araja shipau geliyo yang dijemput kiu. Nakalai hajar syaitan kerja. Hau arajar kat lain beliau yang cepat lagi enhancement akan beliau hajar syaitan kendai hajar aspa kendai hajar aspa. But kadu beliau enhancement hau senam arajar kat beliau maka kendai hajar aspa kendai hajar kendai aspa syaitan kendai hajar sau but syaitan arbo hajar sau spa kendai tinggal. Ti habang ni yang jual ya kapua. Hadu araja kat niau, hadu ketika sini, lalu hadu ketika sini juga petang. Kedor kemur jauh mati mata kalau ti masih lagi. Ti asyam jengya yang ini kini kai. Ban pendak yang ini kesam, ban di macam kau nak buat sesuatu. Lawan kenal hang ni, pada kedua ya di Education Minister, ban kepari di, ba lakum nur hadian prasnam di. Rasam penting kejing komio isu kejongi ban pergi we ketulok dari kejing pergi ketulok nak kali gamen gila kerpari i ba laku nukuno impression bani rap ini pergi ipan yang kejing pergi ke ba shift 4% di hadiah pengilayo bani keren bat i Education Minister ko nak kali jui la kular akmat juni ban pek la di bandra ya kani kehat kawa ini nomor mairu ong ba kalau ada sisa keperluan akun kejingnya juga puan. Iong insara syaka kabinet, pada keren halor dari kejing kepat kejungi. Ini kerban ba, lagi kejing kia jong Education Minister, gila ban koi syaka tak kejing syaka tak kejing la kejong kasukar banyarap lem yang hakun kejing kepuan. Di sajisin kepat juri kau sukar. Kita ya bahkan khatam nak kata kejungi kita ikai kesi kita mati kejungi kita repair nak bos kepur nak kesi kesi. Kemudian menerapkan ya Presiden juga asion ini meneh abang yakren Education Minister sarakan sama milekren sibun gigi bedi berka enhancement gitu ni dikumpul orang so untuk diminta upai sakawai berkamat abang layo ya kawai ko order ke Supreme Court ke bedi bat ni gitu dikai kata ke order ke kami aka Abu Patrick lain kawai arajar apply bala pergi ke Supreme Court ke orang ba ya itu gitu dikai di bala pendep yang tu training kat rabnai jongga na IS badi gitu di bala dep yang DLED jong kat rabnai jong na IS bad gitu di bala pas yang entet kimlong eligible ban yele ke exam bala khot aga state government kata garai bat ini sosi ban penpau ne ba state government ru aga kendai trip Januari arjara pusau kalai kene ko adar man lagi district jong state ke jungi bagi ong ba buat igini hikai ke bala recruit ni ke bala room ke bayale kene ka NIOS bakimla bakin sasyak penduk no ting so ban penpau ke sosi ban so ban ong ba lada kalong kumta sim ba kene garai ke bala ada Supreme Court ba kene belum nang ni syakmat kemde ben kita iki bala adab markan kita ya sibun kini hikai ke jungi bala yo kami yo jam di bedang yele ya kene nani kiban sedang yele ya kene ke exam jom ke government ke bala khot lagi interview ke Eropa nomor bale bun na pring jungi kini hikai ru ida ke patjur bun ki bala pas ke dia exam ya kan iOS bat bun ru di bala pas ya ka TET exam ba la khot daga state government jungi tinggi dah kemen bat ida khot iki ba ya kini ki bala pas sama ala haduk bakin dayo tamlut aka state government jungi kure watong ba menta nang ni syakmat ba borok nimlak subande kata kelong ke ba laba kelak ira kerme de sarkar bala da sim ni kita sim nang ni syakmat wa sim ni kini ki bala pas
Oh, andit to. Haga ju ko poro ni kerpat ya kene ke jingi kren haga bedi bat kini ki papas ya kan iOS bat ya kene ka DLED ya kene ka TET exam wala kumdo na kene jingi kerpat chief minister ju ban simkia la mi kata mar kene garai ga ju ke mu ko pek chatmat pada kene ga jingi ru wilaya meni ne kren barbali ban chief minister bat ko ngi ban wan bu da ka jingtho nang ba nginyo ban ya kren hagi kam ju ki ko bedi bat ka kabinet ane kabedi berkene ke sarkar pemerintah desyen nak keling jingi la penbek ba har next week yang bu ke ne jing tho ha kabedi berkata ke jing bomsha su nak ke sarkar ba ni let ya ke exam kabedi berka government ba khot ikini ke pass ya ke NIS apply ba pass ke exam